U seriji filmu Toma jedna od glavnih niti je i odnos Tome i doktora koji ga liječi, Alekse Hadžipopovića. U početku doktor liječi Tomu, a vremenom je Toma taj koji liječi doktora i ukazuje mu na ulogu duše u životu. Kako serija i film odmiču, doktor i Toma razvijaju prijateljski, skoro bratski odnos. A tu je i doktorova žena Ljiljana, s kojom ipak Toma dijeli istu tužnu sudbinu. Da li su u stvarnom Tominom životu postojali doktor i Ljiljana? Toma se zaista tokom 90. i 91. godine liječio od tumora mokraćne bešike na beogradskoj VMA. Doktor koji ga je liječio zove se Dušan Manojlović, bio je načelnik klinike za urologiju. Rođen u Resniku 1928. aktivno se bavio hirurgijom 33 godine. Izvršio je prvu transplantaciju bubrega u VMA. U penziju je otišao 94. Preminuo je u Beogradu 24. juna 2010. godine. Dakle, može se reći da je Toma bio u rukama najboljeg urologa u to vrijeme u Jugoslaviji. O Tominoj bolesti i liječenju na VMA s početka 90-ih pisali su i mediji. Časopis Sabor jula 1991. godine, dakle samo 2 mjeseca pred njegovu smrt, donio je članak o Tomi. Teško bolestan i napušten gotovo od svih, Toma Zdravković već 3 nedelje leži na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu. Izvađen mu je i drugi bubreg, pa bez aparata za dijalizu ne može da živi. Svoje nevolje junački podnosi, ali mu srce ranjava to što ga do sad nijedan kolega nije posjetio. Ima li kraja mukama i nevoljama Tome Zdravkovića? Taman pomislimo da je dotakao dno života, da niže ne može, kad se neka nova boljka navali na njegova pleća. Prije 3 nedelje saznali smo da je Tomi, poslije niza komplikacija, izvađen i drugi bubreg, te da se ovaj pevač tužnih pesama svakog 3. dana podvrgava dijalizi. Zaputili smo se na VMA u Beogradu, gdje Toma leži na odeljenju urologije. Pored njega zatičem suprugu Gordanu, koja ga svakodnevno obilazi, tačnije tu obitava kako bi ga negovala. Za sad Toma prilično teško podnosi dijalizu, pa smo za posjetu izabrali dan kad se odmara i oporavlja. Toma nas uzima za ruku, dugo je ne ispušta. Vi ste mi jedino došli. Između reči shvatamo da postoji i prekor kolegama, jer niko od njih nije došao da ga obiđe, a već 3 nedelje je u bolnici. Ipak Toma ih pravda. Nisu oni krivi. Pevači se plaše bolesti, nemaju vremena za boljke. Ne pomišljaju da i njih nešto može da strefi. Uz pesmu i muziku ne misli se o ružnim stvarima. Eto, pre neki dan ovim hodnikom je prolazio Miroslav Ilić. Sreo je mog brata Novicu i kad je čuo da ja tu ležim, rekao je da mu je teško zbog toga i da nema snage da me vidi tako bolesnog. Potpuno ga razume. Ali zato je supruga Gordana stalno u prilici da odgovara na telefonske pozive, nekad i po cijelu noć. Najviše zabrinut za Tomino zdravlje je Zoran Kalezić, a javlja se i Lepa Lukić. Česti su i pozivi iz Sarajeva. Odatle je započeta i akcija da se konkretno pomogne Tomi. Dirnula me je pažnja Erne Perić, urednice televizije Sarajevo. Odmah je predložila da se operišem u Sarajevu i da mi se tamo izvrši transplantacija bubrega. To međutim nije bilo ostvarivo. Moj doktor koji me sve ove godine prati, doktor Dušan Manojlović, smatra da treba od operacije najprije da se oporavim i tek posle 6 mjeseci da se razmotri ideja o transplantaciji. A to i neće biti baš jednostavno, jer kod nas ta oblast nije zakonski regulisana. Slušamo i Tomin zdravstveni bilten. Izvađena su mi odjednom 3 organa, bubreg, bešika i prostata. Pre 3 godine kad mi je izvađen bubreg, mislio sam da ću poput nekih ljudi bez problema živjeti sa jednim. Nažalost, ni drugi nije izdržao, stvorio se tumor, sve je bilo obuhvaćeno i operacija je bila neizbežna. Eto, 10 godina doktor Manojlović me je plašio i govorio da svoje zdravlje treba ozbiljno da čuvam, a sad se desilo da sam ja njega uplašio, zato jer mi je i život bio u pitanju. Toma se godinama saživeo sa svojim zdravstvenim problemima. Od 74. godine, kad mu je u Americi dijagnostifikovan papilom bešike, često se podvrgavao operacijama. Bolest se obnavljala, a posljednjih 10 godina, i to uvek u julu, Toma je odlazio na kliniku. Prošle godine dogodilo se da je doživeo saobraćajnu nesreću i da je opet u julu bio u bolnici. Sudbina se sa njim surovo poigrala. Kada tumori miruju, Toma se polomi u automobilu. Da bismo unijeli malo optimizma u tužnu bolničku atmosferu, raspitujemo se kada će se Toma aktivirati. O sebi je toliko brinuo da je u dertu bio spreman da izgricka i pojede čašu. Brinuo je i o nepoznatima. Ženi što naplaćuje upotrebu toaleta dao bi bakšiš u visini nečije plate. Dok prepričamo neke zgode i nezgode, Toma srče vodu, vodeći računa da ne pretera. U toku jednog dana izričito mu je rečeno sme da popije samo 2 čaše. A jeste li pitali doktora koliko čaša špricera smete da popijete? Ovo naše pitanje ga razgaljuje, ali istovremeno njegovom licu daje odlučnost. Moramo mu verovati kada kaže: kakvo vino, kakvi špriceri, nema svrhe više. Čemu to? Kad mi i voda smeta.
To mi prija naše prijateljstvo. Željan je priče i šale, ljudska reč ga okrepljuje i ohrabruje. U posetu dolazi i brat Novica, pa se govori i o rodnom selu Pečenjevci, gde još ne znaju da je Toma u bolnici. Strepe kako će majka reagovati kada iz sabora vidi da joj je sin bolestan. Kad god majka Kosara pozove telefonom, snaja Gordana ili unuk Saša kažu joj da je Toma na putu. Zato Toma koristi priliku da preko novina uteši majku. Majko, ne brini. Sad je sve dobro, oporavljam se i jedva čekam da dođem u naše Pečenjevce. Novica se šali da će njegov brat krenuti u svet već za Svetog Iliju. Toma ne veruje da će smoći snage, ali veruje da će se pridići u septembru. Dijaliza će ga mnogome ograničavati, ali verujemo da će se sroditi i sa njom. Zar se već toliko puta nismo uverili kako kao Feniks kreće iz početka? Tomi se dive i izražavaju poštovanje pevači i muzičari iz drugih fahova. On zapravo nikad nije bio narodnjak, bio je pevač s dušom. Zato mu je, čuvši za tešku bolest, Goran Bregović poručio da će čim se oporavi napisati pesme i uraditi specijalno za njega novu ploču. Tomi je ova ideja došla kao melem na ranu. Dok nam o tome govori, često mu se prekida dah, izgleda kao da smo ga zamorili. Međutim, radi se o nečem drugom. Naprotiv, ovako govorim jer sam uzbuđen, a prvi put u životu desilo se da sam osjetio kako mogu punim plućima pevati. Posle operacije, dijafragma me nije pritiskala i poželeo sam kao nikad do tad da pevam. Ne onako estradno publici, već samo za sebe, da pevam iz sve snage, da čujem svoj glas, da isteram iz sebe svu muku i energiju koja me je obuzela. Toma je preminuo 30. septembra 1991. godine. Iza njega su ostali veliki hitovi. Među njima je i pjesma Za Ljiljanu, koju prati i najtužnija scena u filmu, ona u kojoj Toma pjeva smrtno bolesnoj Ljiljani, supruzi doktora Alekse. U stvarnosti ta Ljiljana nije postojala. Javnosti je poznata priča da je ta pjesma posvećena glumici Ljiljani Blagojević, koju je Toma upoznao 1981. na snimanju serije Doktorka na selu. Ona je igrala glavnu ulogu doktorku Anu, koja iz Beograda dolazi u seoski dom zdravlja da liječi stanovnike okolnih mjesta, dok se Toma u nekoliko epizoda pojavio kao pjevač Ćirica. Ipak tu pjesmu nije ni napisao Toma. Kako se vidi na omotu ploče iz 1984. Dakle 3 godine od snimanja pomenute serije, muziku je pisao Aleksandar Korać, a stihove Svetozar Baltić. Dakle, Toma je otpjevao, ali nije napisao tu pjesmu. No to ne znači da ponekad nije otpjevao pjesmu Ljiljani Blagojević. Kad god to nije ta Ljiljana, pa možemo reći da doktor Aleksa Hadžipopović iz serije i filma Toma ima čovjeka po kojem je nastao kao lik, a to je, kako smo rekli, doktor Dušan Manojlović, dok je Ljiljana Hadžipopović potpuno izmišljen lik. U svakom slučaju, ušli su nam u srce.